धा तेटे केटे ताको धाधा तेटे केटे ताको धाधा 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 तेटे केटे ताको ता तेटे केटे ताको ताता तेटे केटे ताको ताता ताता केटे ताको धाधा धाधा केटे ताको धा तेटे केटे ताको धाधा तेटे केटे ताको धाधा 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 तेटे केटे ताको ता तेटे केटे ताको ताता तेटे केटे धाधा 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 तेटे केटे ताको धा धाधा तेटे केटे ताको धाधा 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 तेटे केटे ता तेटे केटे ताको ताता तेटे केटे ताको ताता 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 धाधा तेटे केटे ताको। এটাকে দুইবার বাজানো যায়। একবার ওই তাতার জায়গায় দাদা দাদা দিয়ে বাজানো যাবে, আবার তাতার জায়গায় তাতা তাতা দিয়ে বাজানো যাবে সেকেন্ড পার্টে। যেমন তা তেটে কেটে তাকো তাতা তেটে কেটে তাতা 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 দাদা তেটে কেটে তাকো, আবার তা তেটে কেটে তাকো তাতা তেটে কেটে তাকো দাদা 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 তেটে কেটে তাকো। যেহেতু আমাদের দাদাই সমস্যা, এই জন্য আমরা তাতা না বাজাই ধাঁধা বাজানোর চেষ্টা করবো।